Luar Kapatisi TV. Superintendent of Police ke East Khasi Hills District ubah Vivek CM IPS ulap hai ke keruak kubur ben pentep bah khatlai terik risau arja absan ki pulit ki layo objektif hak por khandai BJA na usorda jong ke kerang nongrum ba udon we brio ba saban bat lai alam yu sha community hall jong ke Shnong kenro nongbri USP ulap pentep ba marsinyo yang ni ke kubur ki pulit jong soyong ke lalai syakte ke Shnong haba ki poi hak Shnong kenro nongbri ki lam ba brio ubala saban ude uba Arnikstar dan tertiang lai pusan senam kerta ubana ka Shnong Mauthlong Eastern West Khasi Hills District bajau ni orang ba labu haying Shnong haringkat ke jing ai jing ada jing bor Shnong ke kenro nongbri baru sorda jong ko Thlong nambar bagi Paidbhur gile hla gile perta ban Lynthem mau bat ban bom Shnong no yu nambar bagi keno bau deu mencho no hendai deitat haru bagi pulit SOT bat DSP operation ki bana Shlong haringkat ki pulit ke Maunga Police Station kilawan poi hak ke jaka balala benseyu ba Arnikstar tertiang na yang Shnong USP ula pentep khamadin dalam ba Arnikstar ude ubadan jingduna hak buat perkat bar udang syak sumar hamem hans layalam yu sya soyong CHC bat syak sumar bat medical officer jong soyong CHC ula batai bakam lilai bat kadai tang kejing bensau ba mulu mala la register yang ni kejingja Hamonga Police Station ba kejing toket banyai kalkum ki kendon an kadang yak khmat Pin real squad ya kak tin la jong pin dam kam ya ka bakan kiu kak tin khasi kak tin la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka tin khasi kardop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiw yau up hinrangi kiw yau thep tin la jo to da yakan mau kendet ho khasi lapen mi da kapate CTV na ka benta ka jing mentoi upat ba